Ihora lesibili lesilodikadikayo njengamanje iyashosholoza inqolo emasonto ekhaya Jikelele. Uqaleka unyaka uzozizwa inkinga ikaJanuary. Hayi uzobezwa ke sebethi ke frontal for sale ngisayigqoke kayi one bodali. Izolo ke ngidlule kuma ATM ngabona ku empty. Ngithi senenze njani ma guys imali sene request ayini bese bendethele emakhaya. uJanuary kushubile. Igama lohleli ekhaya Jikelele kanti lami ngunonqolo komwani uMantshingi ihleba ngale limhlophe qwa. Intokazi yale ondini ngasesishamthetho esidala Nadia. Kuthiwa frontal for sale. Ngisayigqoke kayi one bodali. Kungadlalwa ngathi bukele ngoku singena kwi-euro yesibini yenqubo kanti ke nangamanqaku esithe sawenza kwi-euro engaphambili izolo bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kaMbongeni Ngema eThekwini ukanti sewuqalile ukunyuka umthamo wemoto ku-N2 eMpuma Koloni njengokuba abantu abaninzi bebuyela emva kulandela uchitha iholide zokuphela kwenyaka kodwa ke besingekadlali besisaphekuza nje ngoko wena hlala nathi apha ekhaya Jikelele ku-SABC lihaye naku-SABC Plus okwangoku masijonge ezihamba phambili. Bekungumunye wodwa izolo kuncwatshwa amalungu omndeni wakwaMsimanga ayisikhombisa eRosboom eMnambithi KwaZulu-Natal. Lamalungu ashona ngesikhathi kugasela ikhukhula kuleya ndawo. Belibhalwe emehlweni usizi ebantwini abebethamele inkonzo yomngcwabo amalungu ayisikhombisa akwaMsimanga eRosboom eMnambithi KwaZulu-Natal izolo. Lamalungu omndeni wakwaMsimanga ashona ngesikhathi kugasela ikhukhula emasontweni edlule. Lomndeni wehlelwa yife elimnyama njengoba imoto eyayihamba amalungu ayo yakhukhulwa amanzi kanti ke ithimba labatakuli lakwazi ukuthola isidumbu sika Vincent Msimanga unkosikazi wakhe yingane ezimbili umfowabo kanye nomshana. Phakathi ke kwabebethamele lenkonzo yomngcwabo yimeya yomasipala iAlfred Duma uzama sibisi kanti ke lomndeni mbukeli uyisihlobo phela sesangoma sezulu esuza kwethu lapha eSABC umkhushulwa wakwaMsimanga. Urhulumente wakwaZulu-Natal uthi ngabantu abaku-31 abathe baphulukana nobomi babo kwizikhukhula nezichotho zeliphondo kusukela ngomhla wokuqala kwinyanga yoMnga. Zanjonjo zosuku olwalandulela iChristmas yeMnambithi zibe zezona zenze umonakalo omandla nanjengokuba zithathe ubomi babantu abangama-23 kulo mmandla. Izanjonjo zemvula bezigaleleke ngosuku lokuqala kulonyaka omtsha zitshabalalise indawo yaseshowe nalapho kuye konakala khona amakhaya aphantse abangama-40. Bekuwusizi nomunye wenkonzo nesikhumbuzo yenqalabutho emkhakheni wezemidlalo yeshashalazi nakwezobuciko Jikelele uMbongeni Ngema. Ihlebo nabangani ebeyisina idedelana njengeyikhulumi kule nkonzo zilituse ngazwilinye iqhaza likaNgema kwezobuciko nasekuthuthukiseni lomkhakha kuleli. Inkonzo yesikhumbuzo kaNgema ibibanjelwe eDurban Playhouse eThekwini kanti ke kulindeleke ukuthi abhekwe endlini yakhe yokugcina ngoLwesihlanu. Usazozalwa umuntu oyofika ezingeni likaMbongeni Ngema uma kuza ekubhaleni nasekuqondiseni imidlalo yeshashalazi kanye nokuqamba izingoma kuleli nasemhlabeni ngobubanzi bawo. Lokho sikusho ngoba akekho nje ongalalavuke abhala umdlalo ohlabahlosile ufuze osihloko sithi Sarafina, Sabela, Woza Albert neminye. Yonke ke le midlalo ihambisana nonqambothi lomculo okuyisandla sakhe umfo kaNgema. Kule nkonzo yesikhumbuzo uVusmus Gumede obeyiphimbo lomkaNgema unompumelelo uMagumede Ngema uduse kubambisana phakathi kwakhe nomyeni wakhe. Kuningi ezidlule kukho starting from when we met 17 years ago to this day when I have to make peace that you have left me. In as much as kubuhlungu, I have to thank you for loving me, for choosing me and protecting me to this day. You respected me,
You respected the fact that I am not a famous person and supported my decision to lead a private life. Ababe nenhlanhla yokwakha ubuhlobo noNgema kuze kube namhlanje basalibabaza ikhono lakhe kwezobuciko. Khumbula sicala ukuhlangana. Bengicela ukubona umuntu ebhala ingoma within 30 minutes. Ingoma phelele. Athi Mathiba bamba kanje ngicela ungithi yenzele lento le ama chords lawo. Thatha incwadi. Usomandla intethelelo baba isono sami sikhulezweni mina nganuwayisisangoma. Kusobala ukuthi uNgema akayena umuntu kazana nje nakho phela inkonzo yesikhumbuzo sakhe ibihanjelwe nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma othi izwe linqunu ngokuguqa kaNgema. Ngithema ngizwa ngathi awubengasahambi nathi amakhehla ke madoda. Ihambelani lensizwa. So sale siba yini eSouth Africa ngaphandle kwaMbongeni Ngema. Ubani osezokwazi ukuqoqa into zomlando akwazi ukwenza into yakhe ibenhle njengoba kade nibona lezi ngane zenza la. Kanti uNdunankulu waKwaZulu-Natal wethembise ukuthi bazobambisana namaciko okufukula lomkhakha obukeka unganakiwe. Sifisa nje ukudlulisa ukuthi umsebenzi wokuyenza isiqiniseko sokuthi our industry but also our artists are recognized and also given an opportunity to play their role in this democracy and in this transformation. Siyokwenza ngakho konke ukuthi kuyenzeka. My name is Mbongeni Ngema. I'm an artist. I'm a creative artist. Mfoka Ngema ungulube ziyawona ukukhisi ngokuthathaza ufako odakeni indeleke ukuthi abe kwendlini yakhe yokugcina ngoLwesihlanu. Izindabeni ze-SABC ngingunqubeko Nzimande. Ukanti kusenjalo usapho lukaGqirha Mbongeni Ngema lufikelele kwisivumelwano malunga nendawo aza kungcwatyelwa kuyo okukulandela ingxelo zengxabano phakathi kwamalungu osapho ngalomba. Isithethi sosapho uNhlanhla Ngema uthi lo mbhali wemidlalo yeqonga nodumileyo uza kungcwatywa eThekwini. I think leli gama lokuqala olisebenzisile le-discomfort lingcono. Yebo khona kuye kwaba khona lokho uyazi ke makusuke kuvela izimo ezifana lezi nje kuyaye vele kuningi ukungavumelani kodwa ke into enhle ukuthi egcineni kugcina kuvunyelwene. Uma Dlokovu uzobekwa indawo yakhe yokugcina izoba khona la eThekwini eHeroes Acre eRed Hill. So umndeni uvumelene ngalokho and right bonke all the parties that had little disagreements right. Noma ngidlisa sekuyafana hambi yona ndumuthi letha kimintando ngigaxe ijazi tala ngidlise mina vele ngingowakho. Umengameli wase-Iran ukhomba ngenjumbane elakwa-Israel kulandela ukuqhuma kwamabhomu abulale abantu abacela ekhulwini ababethamele inkonzo yesikhumbuzo somunye wabakhuzi bamasosha kuleli yazwe. Ungqongqoshe wezempilo e-Iran wazise umphakathi kuleli yazwe ukuthi isibalo sabashonile kulomshophi sibalelwa ema-95 phezu kwalokho bangama-211 abalimele kulesi sehlakalo. Emlandweni ke kuyaqala ukuthi kubulawa abantu abaningi ngalendlela kuleli zwe okwande kakhulu kulo abantu abakholelwa enkolweni ye-Islam. Ake sibheke embukela isiphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani ke kwisimo sezulu.
Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengoba nje sisenyakeni omusha mbukeli phela silokhu nje sikhumbula ukuthi kunyaka odlule konje sake savakashelwa ubani sabane ngxoxo emnandi naye bese ke sithi ukukhumbuza. Sake savakashelwa ke inkakha yomculi kanye nomlingisi uBonkosi Dlamini uZola 7 wayela ekhaya Jikelele. Ake sibone ukuthi ingxoxo yethu uyahamba kanjani. Mbukeli umculo uletha imizwa ehlukahlukene ebantwini kanti ke enye yenhloso zawo ukwelapha umphefumulo uvuselela ithemba uphinde uqwashisa abantu ngegameko 8 le ezenzeka empilweni. Thina abantu ke phaqa uma ngabe silalela imsakazo sibuka noma bona kude kunabantu nje okuthi ngenxa yemisebenzi yabo bayitholela ikhala enhlizweni zethu sifisa ukubazi kangcono futhi sazi kabanzi ke nangempilo yabo. Kunabantu umbukeli okuthi bona uma ngabe sebephumelele bangaqhele ebantwini kodwa bazethwese ijoka lokwelekelela abantu abanye abantu kuze phela baphila impilo engcono bakwazi futhi nokuphunyula nje ke osizini olusuke luba khungethe. Kunenqalabutho ke yomculi weKwaito uqweqwe lomlingisi kanye nomqoqo wendondo uBonkosi Dlamini odume ngelikaZola 7 ngenxa yohlelo ayelwethula phela lapha SABC efeza amaphupha abantu eminyakeni eyedlule. Hayi noma nje ungibona nje mbukeli nami nje hayi umlomo kuthi ufika lapha kwayihlathi ngendlela excited ngayo. Mzolist asikubingelele ekhaya Jikelele. Ngishayisa amahloni. Sibonke kakhulu ukuthi ube nathi kusekhaya Jikelele ke la so siyathanda nje ukuthi uhlale unethezeke ube comfy yonke into right kufudumele. Kahle. Ngangazi ukuthi ngoze ngikubone. Jabula vida yes. Ake siqale nje Zola la mhlambe usicele usitshele ukuthi ukhulelele eMzambia. Yeah. Umfanyana ukhule nje kanjani bekunjani ukukhula umfanyana eMzambia? Hey into eziningi lapha yana nogogo ekhaya umthetho uqinile izikole zazi different lezi apartheid kwagcwela amabhunu ngaphandle kwakuhlala imoto ekuthiwa ama Casper igijima duma ama tear gas yonke indawo nje sasicabanga ukuthi umdlalo thina wasasiyingane yabona and then ngaphinde ngahamba ngayi Great Town kwaMaphumulo ngasuka lapha ngaya Newcastle ngaphinda ngabuya futhi eGoli ngathothi na idumo impela lisekhona azikapheli kodwa asizange silambe yeah gogo wayekhona uma wayesebenza nomamkhulu so yeah kwakuphushe manje usuyakhula ke usumfana umlingisi umculi lama talent omabili waqala wabona nini kwabona ukuthi hawu yazi mina I'm actually gifted in this I can do music ngapha mhlawumbe nokulingisa ilento oqamba amanga kuthisha esikolweni mawulethi Mayebuza umncenge kahle uthi asakuza ukuthi ayakuza ukuthi ayingena ke kodwa ngaphinde uyenze lento yenza shasha thisha manje ikhule lento kanti italent lento yabona esikolweni sasenzo debating kwakukhona babebiza ikeshi ke kudala abantu abadala siyenzele emaklasini kube khona ama concerts ayenzule ezikolweni mhlambe siyo performa lapho makhona umiss yabo ama beauty contest ama beauty contest lawo and then ke kancane uyakhula lapho kodwa yabona kusese umdlalo awukaboni kahle ngoba uyingane ukuthi uyapi and uyakodwa uyabona phambili ukuthi bakhona abantu abama professional kulento asebeyenza le yeah and then ke kunzima ukuthola ukuthi uvula muphi umnyango yes akukhona isithombe ngifuna sisibuke sobabili ngaphambi ukuthi sikhulume ngaso udirector uzosifakela sona lapha ngemuva nasiya we uthi emlonyeni uyabona nje mina ngiyakhulula le era le yonke ingane yomfana esifaka uthi emlonyeni ukhola weshethu usuphakama uthi hey I'm sure inkampani zomentshisi zayibuthi manje ngalezo ikhathi ngoba wonke umuntu owumfana weyibona eyibona kuwe ukuthi nje this guy is so cool nami ngifuna ukuba nje hale kwawinto yasezola nje yazi ukuthi lo mentshisi nje abafana baphinde uphula uphinde uvungule ngalo uphinde uthatha olunye futhi
abanye ke sebekhulile sebayabhema abanye ke sebabhema nomthunzi weinkukhu sekuyale kodwa nje uthi lo mentshisi ihlaya luko khona neprima stove khona la yonke lento leyo idinga ukuthi ube khona mentshisi eduze. Yeah, so ukukhulela ke nje wadusho nawe indawo yasezola kwakuyindawo yayisatshwa kukhona ubugebengu kakhulu ezini kukhona izigebengu kodwa ezayibukeka zikhulu emphakathini abafana abancane basakhula wena ngesikhathi ukhula mhlawumbe nawe uma ubabuka wawuthi kwakukhulu kuba isigebengu or kwakuyinto kanjani. Phela utsotsi bakudala babegeza. Yeah, benuka kamnandi. Yeah, babepolish imoto zabo zayicwebezela yabona ubheka ukuthi right nami bathi tshontshe imoto. Khulunyelwe khona. Yeah, khulunyelwe khona yasho ukuthi ayinoba nemali labafana lapha. Kodwa ngelinye ilanga nje mhlambe besathi awustart nje. Ke sibone intwana awenze la ntwana. Ngibonisa i-driver kanjani. Awuma kuya soyafunda ukudrive kufika isikhathi la ngathi uyathunywa manje ngale moto. Yeah, then usually uhlobo lama BM nama VW imoto esaqhatha ngaleso sikhathi esasezona ukhula nayo ke lonto leyo kube ukuthi noma so dumile ngathi akusukeki kulezo imoto akusukeki amagusheshe ngiyazi ukuthi umdu iChiscope nabo babephume ezola ngalesi sikhathi ke bona sebethi made it in the music industry sebekhona sebevela kwa TV lapha wena ukuphi ngaleso sikhathi mhlambe babe ngabanyene babantu bama inspirations ababebuka ngoba ngiyabona kulula uma ubuka i-role model yakho noma ubuka umuntu ongabukela kuyi elapha eduzana. Hey yayisi iqhwaya imbuya ngothi. Kwase kushubile ngempela yazi kufika uze kufika lama umntwana kube ngathi uyamthunga uNkulunkulu uthi enhle uvumelana ukuthi lento lezenze zingenzekeli mina kodwa siyazibona kwabanye ukuthi nabantu asebese TV abanye baya actor kodwa abasasela election siyababona abakunama concerts hamba sobabukela nathi sesinama demo siyagibela stage siya perform kodwa akungeneki. Yes. Usuwazi wonke umuntu ocula usuwazi wonke umuntu oyiboss yo music usuwazi ngamagama oLansi ovon ithi msiyabazi bonke usuwababona ukhuluma nabo kodwa akungeneki. Jabu Khanyelo ngapha ezansi extension 3 may his soul rest in peace ngangemhlupha lo yamlisa. Bayibona ngame zangweni kuzosukhona. Uyabona nje singakhuluma ngomculo wakho owunesasa kakhulu ku kodwa uyabona mangabe siza nokuactor ke futhi ukulingisa sizobuya ke lapha kuyizo uzocela nje udirector amangilungisele iclip yeyizo kodwa ngaphambi ukuthi siye kuyizo ngoba le eyezola 7 isi ready siqale ngayo mhlawumbe ke siyibheke ake sibheke iclip yezola 7. Ngihlala Ekhaya Road outside East London. Minyaka yami i18 ngingukaptain we-Sharks ladies team. Ndithanda ukwakutekishana kwabo nalapha ekhaya rabini. Eroad zikhona iziport but azidlalwa. So nabakhona abanye abantwana abafuna ukudlala irugby nabo nibathathile bazothi badlala irugby. Team yami iyasafarisha kakhulu. Zolandela team yami ukuthi yaziwe uba ithi usakhumbula lokukhumbula angenza iphutha ngilapha impela. Uyabona bengithi vele ngisazosho ukuthi yazi ukuthi lesi studio esikuso ukuthi ngoba manje sesishintshile kodwa wakwafika kuso eminyakeni edlule omunye obadidiyeli ke balulu uhlelo kowumphathi wethu uthi yena leyo clip leyo ebona isikhathi wawuletha umuntu lawe nephupho lokufunda indaba. Yes kwakuyise lesi studio ukuthi phela manje sesishintshile so uthi yena leyo clip leyo yayinomthelo omkhulu empilweni yakhe because I think naye for him was a turning point ukuthi oh wow this is possible ngoba nami ngifuna ukufunda indaba okusho ukubuka yes nokuqala nje ukubona ukuthi studio kuba into kanjani noma kufunda indaba waqala ukuyibona lapho izola 7 iqhamuke kanjani wa audition for yona noma wa approach kwathiwa nje you are the best person to do this. Kwaba nje idea nje wahlala phansi etafuleni phela sayikhuluma kwaba ukuthi ngenze kanjani ukuthi kube khona indlela yokusiza abantu. Manje sekhona nale politiki ke yeyimali ofanele ziyokhulunywa kuyo le bill lesikulo ukuthi no sizofuna imali engaka so gijima icountry yonke sisiza abantu abangaka kodwa ke asifuni ukusebenzela e-studio sinasifuna ukuyosebenzela ngaphandle esigangeni asizosebenza sifuna ukuyoshiswa ilanga thina sisebancane sogijima and then bavuma abantu abadala and then kwauqala kwethu ukuhamba ke sigijima nakhona futhi kwayimanga ngempela ngibona iSouth Africa angathi ngangayazi before izola 7 siyibuka ngamanyameni ngakhana ngibona ukuhlupheka kwangempela kweSouth Africa endaweni eningi engiyekuzo ngithi kanti abantu baphila kanje ngempela kodwa ke nakho basinikezile amandla ukuthi singasiza ke hayigoga sambe ke sokwenza into enje uthole nje ugogo nje na 8 ungakazi abona indlovu
But it's a simple thing. Simple thing nje ukuye Kruger National Park awubona indlovukazi kodwa uyi South African kusuka abantu le Europe azobona indlovu zethu la. Yeah, neLining is Africa. Into nje simple kanjalo uthi ngempela ufuna lokho gogo. Eyozola wawafezekisa amaphupho abantu yabona that show. Yo, that show. Uyazi ukuthi khona ukuthi okay you're going to present the show like mina ngi-news reader umsebenzi wami ufunda indaba and then yabo and then kukhona like today kune section la ugogo nje bade kunomlilo eGoli ushisa ibhilidi kunogogo olahlekelwe umzukulu wakhe abamtholi mabethi bazama ukuya lapha ukuyohlonza imizimba kuthiwa bashe beyond so abakwazi ukuthola usizo kwanongomgogo yakhala uyabona after that ngize ngatshela no director wami ngasho ngathi ngisacela bandla masiqeda la simfonele lo yagogo and try and help so ngifuna ukungena ukuthi wena mhlawumbe kwakuwomunye wabantu ababekhombisa ukuthi kunjani ungabe umethuli nje wohlelo kuphela kodwa ungene einyaweni zabantu ube nozwelo uyabona mabuka le show ngangibona mina ukuthi okay you know what this guy he's not just presenting he's in this ngenhliziyo yakhe and uyabona ukuthi une empathy yabazwela laba abantu uyafuna ukuthi basizakale kokunye isishaye size sikhali into ngokusayibona ke leze TV behind the scenes sisi editor out yabona ukuthi le senze ishow ngempela sihlukumezile nisabafana kodwa hayi le isiphula imimoya kuthiwa asi editing out senze isikhathi ukuthi ishow ithi kunwebeka kakhulu sikhohlwe imizwa yethu kodwa yona yaphula emoyeni Zola 7 ma ufana uvuke every day ukwenza impela ungekho right wafanele ukuthi mhlambe angazi ngathi sithole i-counseling ngale yes kube into nje yenza mhlambe njalo ngo6 months so after ke Izola 7 noma before Izola 7 kwakhona yizo Izo yona ke awe manga ngikakusabi kuyizo Jesu ngithi so yona izo yaqhamuka kanjani because I know at ngalezo ikhathi kwakungekho izikole zomacto you know njengamanje njoba ingane zamanje sezinawo amathuba ukuthi ziyema acting schools and stuff wena wawuzwe kanjani ngendaba zoma auditions umfana waseZola njalo ngafonela umunye usisi umngane wami okuthiwa uMavis wathi ndoda kunama auditions la sondela ngagibela umamkhulu wangithi 20 rand wasasidayisa amakota nomamkhulu so ayihlale ngihlomlisa ngo20 rand ngathi awunginikeza ngagibela ngalahleke Alex kanti ngemalboro la ngaphezulu mangilanda emoto ngafika abantu sebeqela ku-audition ngafika ngilate ngempela kwasho ukuthi sengikwate kakhulu sengimnyama kakhulu amehla sebomvu kakhulu usuyiyo le character lebe bayifuna manje inselele abantu abasha inselele kwaba ukuthi manje nginemiyeko la ekhanda andisimide lemiyeko isimide makuthiwani twagunda fanele ngigunde sekufuneka uyibuze ukuthi uyaphuca ukuthi ikuphi okubalekile kimi manje lezinto lezami noma le role ngesilungu bathi lose the things you have for the things you want ayi kwaba ukuthi emiyeko yami le impela no ayisengishisa impepho ngithi hayi bafowethu hayi na umsebenzi niyangipha phela nawe emdali kodwa niyabona unginika inselele wena uNkulunkulu uthi mangiqhaqhe ushuthi ugogo uzojabula la ilele khona bayihlale complainer vele ngalezini wena ngagundayo ungena kwami kuyizo ayi yaba impumelelo yizo sayibona iba impumelelo yahamba kahle ke wasebenza Izola 7 and then after Izola 7 kwase kwaba khona ukungaboni ngasolinye ngokubuka kwami uyabona nje nami as a ngizothi I'm not really a journalist but as ngikwi journalist space ne when you explain umuchaza ifrustration yakho with ama journalists at the time njengamanje ngi-understand better and manje even though i-print media kungasesiyona into esijwayeleke kakhulu njengasekuqaleni kodwa kusakhona social media abantu sekuneyintatheli ezimele engaqeqeshiwe abantu abadiscredita on social media wonke umuntu useyintatheli manje phone yazi lento le ngesilungu bathi i-corporate bullying nasesikoleni khona nje ingane ehleze nje ikhali sezininga mina kwakwabantu abawu2 la kuleli bhilidi abenza ukuthi ngize ngithi hayi check out ngiyabonga ngiyahamba if babengekho ngabe sesekhona Izola 7 kodwa ngayibika lento le ngayichaza ngaze ngathumela i-email impela phezulu beze yafika nakubabuzuma ngathi bese ngicabanga ukuhamba ke manje sengingigcine wathi asehle siyenkandle sewumongameli ngehla ngafika ngamtshela yonke into ngathi ukuhamba kodwa ngiyahamba ayiseke ngizoyenza ngakuthi angihamba ngambikela ubaba ngabikela nabantu engazi ukuthi kwakufanele balazi udaba bangaboni nje usunyamalele ngasekho nje abantu abadala baphethizwe ngase ngiyahlehla ngihlehla nakhona ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngina plan wasebenza njani ke kusuhlezi
ngakhulisa injamu ugusheshe ngasenzela utshani lapha kwaDlamini lapha ezantsi ngamane ngiqala ngibona how nendonga kade zagcina ukupendwa nezola 7 leli phepha leswidi lifunana ukuba uhlale emakhaya uzokwelusa inkomo zakho angangothi ngqwa awusenza kanjani Lwandle udala leyo usemdala sawusisi ngiyazi ukuthi yena khona noma wenza ingoma enye into engangiyithanda ngakho ukuthanda uthando unalo ngezingane zakho yikho sonke siyamazi uLwandle because uthando lika Daddy hayi ukuthi firstborn yabhayizisana ungabuza nomuphi lova la yeah ifirstborn phela yabhayizisa ngempela ila ufunda khona yonke into ube nokusaba futhi makufika isecondborn usuke so ungconywana inyoni so uzibona kancane ikakhulukazi futhi mawuyintombazana kene ya makuyintombazana ayithawe mengawa lapha yapha xabana nawo wonke umuntu endlini uwe kanjani benibhekeni manje yabona kuthiwa hayi ingane eziyawa sazuwa lo muntu indlela akhulayo cha lo akawi lo wami lo manje ke Zola ngiyazi ukuthi ena kuke kwaba nesikhathi ke la ubungaphathekile khona angifuni isigxila kule ndabeni zokungaphatheki kahle because usukhulume kaningi ngakho ukuthi isifo onama challenges ngaso yini kanjani sengifisa just ukwazi mina ngesimo sakho somqondo ukuthi at that time ngesikhathi kwenza konke lokho ubungazizwa ni mhlawumbe uwedwa because siyazi ukuthi yazi these days of depression izinto ezihlasele kakhulu ukuthi at the time did not feel alone ukuthi hawu mina sengingedwa or ubukuthola khona ukweseka obukuthola mhlawumbe the people around you buzomuhle lo ngicabanga ukuthi abantu engangicelile vele ukuthi mabahambe empilweni yami kwaba yithuba labo lokuthi bahambe kwasala labantu labo uNkulunkulu ayivele beyisabelo sami and then ngahlala kuleyo ndawo engibekwe kuye emzini wami ngalulama nabantu engangazi ukuthi la ngisafe mangihleli nabo abanye vele ngangisabafuni ngithe noma mangivuka lapho hayi ngaqala ngadelete phone ngadelete nje impela nje ngadelete ngathi le genge le ingaphinde nje isondela kahle uzohlala nalabo abantu bebe nawe ngezikhathi enzima ngoba khona abantu abakuthanda ama usesimene esithize makwenzeka izinto engasile ngawe bese beyahlehla bese lokho sokubona ke nje uNkulunkulu sekuyindlela yebo ngoba usuke yabona uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe ngeke uzube nawe amandla okuyisusela wena bona abese create situation okuzoba yiyezo kwenza ukuthi ke baqhela usale lo muntu akufuna ukuthi situation yenkabe yami ngiyazi ukuthi wezola ngoba kade sixoxa off air ngikutshela ukuthi ngangilalele lapho ukhuluma noTshatha kuzodlala idocumentary yakho ngesonto lapha SABC 1 yabo ukuba ne-documentary ngangikade ngikhuluma nobaba uBabs Mlangeni futhi la naye babekade bemhlonipha inkunzimalanga kade bemhlonipha ke lapha yana kunomcimbi wakhe ecula amaculo akhe eculwa yintsha nani ngakubona ukubaluleka ukuthi yazi I can imagine nawe as well makwenziwa le documentary do you feel the same way ukuthi kwenziwe le documentary you being given your flowers when you still there yo uyazi ngitshela imfihlo le documentary sizenzele cishe ngathi ngesilungu zero budget sihlanganisa amakhanda sabafana sayenza sayihlanganisa le documentary cishe kwaphela unyaka sayipolisha mase sijabulile sase sondela ku channel sazi kahle ukuthi asinayo imali yale budget yale documentary kodwa yona ukwenziwa izokwenziwa ngithola insizwa ngempela ezamashanhliziyo and then yavuma ichannel ezinye imfihlo abantu afanele bazazi la ku TV ukuthi awudingi necessarily imali ukuthi wenze izinto mawunabangana abahlakaniphile abanama camera izinto ziyenzeka la TV ukuthi sijaha imali phambili ufika usungqongqoza nje wena uthi nakhe sikuphethe thina nje sicela ukuthi sinikeni nje indawo lapho esizodlala khona futhi lapho ufika uthi uyakabisa yanunu yabona lapho uthi akadlabe nali iphepha kuqala sign la isilungise ngiyasazi George ngiyasishaka manje akusafana nasekuqaleni ukuthi uzoroja ama record label and whatever manje sengihlakaniphile ngingazi kahle ngifuna ukufundisisa ku fine line ukuthi weqale ngangivele ujayile ngisayibeka nako bathawulwane we ngalo ukuthi yakhala manje iphepha siyalishaqala into important leyo yabona abantu banibuka la iTV ngoba nidumile abazi ukuthi inkinga oqala nje uvuka ekseni ngalento eniyenzayo we mama wezola xoxa sivuka ngo4 eyesibili kuyafundwa kulento eniyenzayo uyofunda uzoretire ama-note every day kufanele wazikwenzekana ekseni phezulu lokho kungenzeka into namhlanje manje kufanele ukuthi ingene ibe yindaba khona manje so abantu understand why kunabantu abanqena ukufunda because kubaluleke kakhulu nale genge egcwele la esibukayo la abantu ngeke bayibone ingale emva kwama camera abantu abayesikolweni bonke la so
angazi ngenza kanjani sibonise le genge ngelanga siphendula ama camera. Siphendula. Yeah, mina ngihlazi ngibala live na kumfoni wami ngithi nangu flow manager wami la ubani kancane because it's really important for abantu to understand ukuthi hayi ukuthi nje singonqesta nathi sazi konke. Kunabantu abaningi behind. Uma ukhuluma ngozola umbuzo ukuthi bayingakho abantu abakushuzola ukuthi abe uzola. Ilabo bantu abasemqoka. Bayahlupha futhi. Yeah. Manje going forward ke sesizophetha ezola. Going forward ke kume kanjani manje uya recorda uya release umculo ngizokutshela into ne yes masiqeda la wena bamba ilift la ukhuphuke lapha phezulu ufika utshela abantu abathi ngicela ibudget yami yezola 7 abantu bayakhala emgwaqweni hawu siyakhala nathi lalela bufuna ama signature sosayina no but it's time I think sekuyisikhathi zola wili especially kulezi ikhathi esiphila kuzo manje abantu baningi ama challenges maningi ama inflation ama interest rates unemployment youth depression family issues we need that show ungathi ngiphila kwenye South Africa enye enenkinga ezinye ngathi seziningi kakhulu manje eyiqondene kakhulu ne youth and bona bacabanga ukuthi thina siyabayekelela ngoba mzolisi wani ngasayishuthi lento khona manje ngabe sengingenile vasi nontwana ngisamile nami khona manje ngisakhuluma na manje kube ukuthi babe million ngapha ngibe 1 ngapha baningi kakhulu inzima kodwa ubizo ubizo and mina ngiyabelieve ukuthi izokwenzeka especially because it's meant to be it has to happen yes so izokwenzeka Zola I don't know ukuthi ngaqala ngapha ukubonga siyabonga kakhulu ukuthi uzoxoxisana nathi la Ekhaya Jikelele kwaba nje incoko emnandi uzosho njalo ugxa wami lapho umXhosa uyathanda ukuthi amancoko kube incoko emnandi siya appreciate thina siyakuthanda sawuthanda umsebenzi wakho sikufisela konke okuhle ukuthi uqhubekele phambili izola 7 sizosayina sizokhuluma soba ngumsindo ukuthi kuze egcineni igcine sibuyile ngiyabonga ngibona ukuthi ube umqapho sizulu sethu yes balekile ulwimi nezingane ezikhulayo lungalahleki ngiyabonga kakhulu siyabonga nathi umbukelekelo bekuzola 7 besixoxisana naye lapha Ekhaya Jikelele Bukele siphinde sikwamukele kwakhona usabukele iEkhaya Jikelele kanti ke indlela adlale kakuhle ngayo uLyle Foster kwiBurnley kumdlalo wabo wePremier League ngo3-2 idlala neAston Villa eVilla Park iphakamise imibuzo ngokuhoxa kwakhe kwiqela lebafana eliya kwiAfrica Cup of Nations uFoster omnye wabadlali abathembisayo ukuvela eMzantsi Afrika ukusukela okoko Benny McCarthy wabhala imbalelwano kumbutho webhola ekhatywayo woMzantsi Afrika echaza ukuba akazukwazi ukudlala kwindebe yezizwe kwinyanga ezayo ngenxa yonqongophalo kwengqondo liphupha ngalinye labadlali ukwenza iqela labo lesizwe lilungele ukulwela isizwe kodwa kwixesha elidlulileyo siye sabona abadlali baphesheya kolwandle bechwechwela amaqela esizwe ukuba babize abantu ukuthetha kakumbike ngalomba sidityaniswe noSiphamandla Mavuso osuka pha ekhosini FM sipha masikubingelele namhlanje ngentseni ngibingelele kuwena nawumuntu olalele obukela iTV njalo Enkosi kakhulu masiqale apha uFoster udlale yonke imizuzu e90 kwaye wafaka amanqaku kumdlalo wangaphambili weBurnley kodwa ke kuthiwa akafumaneki kwiqela lesizwe ingaba oku mhlambi kuthetha ba ubeka iqela lakhe ngaphambi kweqela lesizwe ingasho into eziningi lento le ngoba ayiqala uke washo uBenny McCarthy bake bayenza before into ebayinkinga kakhulu ngeAFCON noma ngama-tournament ase-Africa isikhathi sonyaka ngoba iFIFA break noma iba khona kwabanye abantu le yenzeka ngebreak yethu no-TFF amanye amaqela ayadlala uke kube ingxaki-ke bakhona kwabanye players mhlawumbe ngenza ibonele nge-reasons ezininzi iplayer efana noLyle Foster uzama uku-adjusta noma uyafika ucela lakhe so khani bambi momentum yakhe maybe akafuna ukuyiphazamisa and ukhumbule uke washo futhi before the withdrawal lebafana uke washo ngempela ukuthi une issue endinga ukuthi aphumule even kwi-team yakhe engadlali nje kucela i-break so siyazi ukuthi unengxaki besides bafana but noma kunjalo ke into ye-AFCON ihlale ingxaki not nje kuLyle Foster ne-South Africa kuphela even uDidier Drogba ngesikhathi edlalela iChelsea nabo Michael Essien nabo Solomon Kalou sengimeshina abadlali abambalwa njengalesi sikhathi lesiya isho the same time noBenny McCarthy edlala ngale bakumele bezodlala ku-AFCON bekuba ne-problem ngoba uthola ukuba iqela lomuntu lenza kahle kwiligi yakhe ngale and then usuyamkhupha noma useku-AFCON the whole month
inyanga yonke engekho kuyenza ingxaki. iArsenal iyalida ama 13 points zahamba African players bekugolotore obekhona ngaleli xesha leliya engekho one bebaninzi nabo Adebayo bayiluza ileague bacomplaina ngalento. iMenu ikuyathatha decision yokuthi ayisayine African players or ayifuna ukusayina African players ngayo le ngxaki le timing yeAfcon ngoba umuntu icala lakhe sigcina liluza izinto eziningi bezoziwina ngale ukuthi umuntu uze ku-AFCON. Noma kunjalo players ziyayithanda i-national team, ziyafuna ukuthi zizodlala ku-national team. I-national team ekumele yenze sure ukuthi ku-easy ukuthi bezodlala ngoba I think players ziyasuka ngalezi zapha for i-tournament. Uma xa efikayo pha akadlali ugcine zibuza ukuthi why bengilande ngale bengeke bangidlalisa. Kanti ke ngaphambili sakhe sabona abadlali abafana noMcCarthy, May Mahlangu kanti ngoku noFoster besala ukusabela ukubizelwa iqela lesizwe. Ingaba sithini esona sizathu soko? Before siyazi ngoba ngingasicover lezo story lezo before bekuyimess isafa. Isafa nje ke bayingxaki nayo. Ngizokwenza isibonelo uDr Khumalo, not just uBenny McCarthy, noBenny McCarthy vocal and abantu baqala ukumamela ngoba kudala bengathi isiplazi sifuna ukudlala phesheya sifuna ukudlala kubafana and bengekho fele. Sometimes isiplazi besifika e-airport so ukuthi umuntu usuka maybe England ngenza umzekelo usuke England xa efike e-airport uthola uba alibhatalwa ngetikiti lakhe fly as South Africa. Ama omunye uzofly xa sefike lapho bafuna ukubhadala imali yakhe la tikiti leliya ngisho sekhona abamphathi kahle bazofika e-airport ayikho transport umuntu uphina esikhuphela imali yakhe as if i-trip yakhe. So leyo nto leyo ayikho right uyingxaki ya isafa. Sometimes the communication between i-manager yesafa nama-plane ngokuthi namaqela as players and nale bengxaki. Sometimes is injuries ufumana into yokuba udoctor weqela uzoxelela iplayer ukuba akekho ready ukuthi adlale. Ibafana emfune ifuna ukuthi adlale buket idoctor national team ithi no ifuna ukuba sure bayisendele i-medical reports. Sometimes bangayisendeli and kuqala ingxaki lapho. So into ekhona nje endala le nto leyo ukuthi kungathi i-timing enye into ne-treatment nokuba organized kuzofaka net-payments because sometimes ukuba khona lento imali ukuthi imali ayikho enough or i-players azifumani imali yazo. So kuningi nje bekukhona kuyi-mess from iside lesafa. Isafa ithini yona ukuziphendulela kule miba because ininzi lento ibalayo ukungabhatalwa kuqala amatikiti angabhatalwanga ikhona mhlawumbe into abayithethayo ukuziphendulela. Ngalesikhathi lesiyakwenzeka thina bekuthi isafa beza nes-exclusive kaningi media beyibheka isafa i-criticize is-players bekuba abantu abangakhona ukuthi basithethelele. So bekungabi fair njalo isafa bekwazi ukuthi lento le iyenze and ingabi ingxaki. And kuba ngathi isafa siyalisa but kudala isafa i-mess. So sithetha ngoba sinebacking yale nto leyo and they justify or beyikhuluma as if into engasiyingxaki leyo okwenza ukuthi njalo kube ngathi i-player inga-addresswa indaba yesafa. But kukho ixesha labe isafa i-addressa le nto le kwaba ngathi yenza kahle maybe 2010 ngoba bengikhumbula kahle futhi izinto zenzaba ngcono ngoba bekukho ingxaki maybe sokuba mhlambe i-squad nes-players for i-example enginayo bekuyi-trip eBrazil ye-preparation ye-World Cup. Is-players hambe in 3 different groups ngoba i-transportation abayitholile baforce bahambe in 3 different groups. But nalokho bese ukuba desperate if bebe-organized kahle bengekho leyo ngxaki. Maybe to add on to nesesafa le I think is-players needs nge-2010 World Cup wonke amaqela abezodlala ku-World Cup afumana i-training facilities nendawo zokucamp. Ibafana ibe icela lokugcina idlala at home i-hoster ukuthi ibe nendawo yokucampa ibe nayo indawo ukuthi train. Ngiyakhumbula kwazi kwangena uRoger Disa ngobene basebenza nebafana munye ama-assistants wathetha nevets ukuba iba-trainise e-Stroke Park duzane ne-SABC and nakhona ngizama ukuchelela ukuba uhost i-event wena awukho organize necala lakho. So zininzi ingxaki isafa benazo including bafana ibanyana le protest ebekhona before i-World Cup iyakutshela into enkulu ngesafa nama-team even i-payments imali e-AFCON ukuthi bazoyithola nini le-World Cup imali izongena kubo or what. So inkinga isekhona kuyo isafa nama-national team.
Ha ingathi zininzi ingxaki njengoba usitsho zininzi ingxaki zesafa ininzi into efuneka bayichophele phansi bayijonge kodwa ke xa sithetha ngeAFCON nezintsuku abadlala ngazo ayichaphazeli bafana bodwa namanye amaqembu asuka kumazwe alapha eAfrika ayachaphazeleka ucinga mhlawumbe utshintsha ezi date zeAFCON kunganceda maybe kunganceda but ngeke ngibe shona khona but ukunceda kunganceda ukubheka ama-team ase-Europe uzosho kanjalo ukuthi izobasebenzela ngoba i-calendar iyabasebenzela okusho ukuthi i-AFCON kwamele bayi-align ne-Euro but ukhumbule ke ukuthi ngeke uthathe iz-events ezinje usifane isikhathi esifanayo ngoba kuningi okungeke kuhambe kahle ngokuthi i-Euro i-AFCON maybe i-Copa America uzothetha ngazo nje akwazi ukuthi usifane isikhathi esifanayo awukwazi yakuzobenza nje i-mess ngoba ama-tournament afuna wafake ikhathi ezingafani anemakhethi engafani futhi bangayi-adjusta isafa bazama uku-accommodate but maybe ngamele bashintshe unyaka let's say unyaka we-Euro le then next year kuzodlala yona i-AFCON maybe lokhu kungawenza umehluko sibuyele back to i-players ezidlalela amanye amaqela ngizothetha ngo-Onana goalkeeper we-Man United ubaxelela stretch uba uyahamba maybe umahluko ilana i-players ezidlala bane-superstars amaqela ase-Africa so i-superstars ziyakhona ukunegotiate kwi-level ye-superiority noma zinezwi yabo umuntu umethetha bamamela if abafuna ukumuzwa wenza intando yakhe and ayikho into abazoyenza thina sikakafiki lapho ezibafana ama-players wethu inhlanhla ukuthi udlala overseas let's also to Lyle Foster abafuneki senokucenga thina kanti as African players azicingi zona kucengwa zona ngale maybe umahluko kuba yilo plus is agencies zabo well established ku football kala bekhona ebholeni kudala bedila nalezinto even kwi contractual agreements ezinye izinto abazi-highlight-ayo lezo uba xa i-national team ilifinali andisoze ndithethi ngizawuhamba sizawuthetha ngendlela yabona ngoba uDrogba uyenzile yonto leyo lethiwa ngathetha ngoDrogba Salmon Kalunga lexesha leMichael Essien bonke bedlalela i-Chelsea uPenny McCarthy the time bedlalela i-Blackburn Rovers no-Aaron Mokwena ngibona i-interview yakhona babuza ukuthi ngoba i-Chelsea ibilida lapho ngesi-points bayibuza ukuthi i-players zizohamba lapho e-AFCON although i-Chelsea ingengxaki uye wahleka uDrogba wathi no Samuel H waseCameroon besiku-phone call naye sizawudibana e-airport sonke siyahamba but what about i-Chelsea wathi uthini nge-Chelsea iyanifuna nani wathi the whole nation isilindile nje ne-Africa i-Chelsea izolinda so i-difference kuba ile ukubona banezwi futhi dala bekhona kulento even kuma-contractual agreements zikhona lezi zinto lezi ngaphandle mabezocenga ke kuvunyelwane but thina asikwazi ukukhuluma ezimsecela yise sincengayo hayi noko insumansumane mntasekhaya ukuyivala ke siphamandla masithethe ngabadlali abakhethwe ngumqeqeshi webafana abazosimela eIvory Coast uthini umbono wakho ngabadlali bakhethiweyo nokubheka ithule lento ngathi if upha abantu i-chance maybe sibone ukuthi bazodlala njani leyo anginayo ingxaki but kunabadlali engekho sure ngabo obonayo ukuthi maybe umdlali alright ku-club level ku-national team uzombona ukuba ngathi uzoba nengxaki nginezinto abanye yabona ukuba khani bezozenzela igama maybe ngimenshine nje i-player eli-1 engingathi bangelibheka ngathi noma ephiwa i-chance but kuzomele lenze into e-serious ukuze lidlale ngipho i-defense yami yo angikho ngayo usiyanda xulu omunye wezi-players ezinobushade ebholeni even last game yabo SuperSport sibonile ukuthi wenzeni frankly speaking ubakhostile nekubafana ukubakhost angazi noma uyaphenikani ku-big events enye engingayibona usibisi i-defender early right but naye ustrugglisha ukuthola i-game time kuqala lakho kuyi-Pirates baze badlala i-Fortune Makareng ku-right back yes uyi-center back but ujwayele ukuthi ithathe umuntu from a-back osophe ngapha afake omunye but asazi i-reasons zakhe nokuthi bekuthi mina bampe isikhathi ku-Pirates adlale adjust abe right ngoba unempazamo na-Pirates xa ifike wenza yawabakhosta nakhona impazamo but wa-adjust after isikhathinyana nginewari ukuthi if uzo-adjusta fast nakho bafana leyo if uzokhona ukuyenza ngizosho ukuthi okay well maybe akunento and isitayile sebhola abazidlalayo uzokubona
abafana nabozwane badlala le tikitaka usibiso noUshaya so kuzomela adjust fast that's why ngithi center back yingi ngayibheka ngaba consent kakhulu bafana abafana ukuthi uqule esibazo nempazamo shelinya naye futhi usibisi siyazuthi adjust kahle kubafana ukuthatha ixesha ukuba adjust okuyiposition critical kakhulu leya ngoba i-defense andabakajwayelana nokuthi ngaleyo ndlela leyo lokho kungaba cost okuningi ngesihlale sinayo nokushoda ke kwe-strikers up front zikhona esikole but like uShibali Foster istriker engathi esingazodlala yo basafunda Isiphama sibonge kakhulu ngexesha lakho siyathemba baba abafana noko abazosiphoxa kulomdlalo sithemba ukuthi bazozama but prepare singalindeli into ezinkulu silindele noma yini Enkosi kakhulu lowo ke mbukeli ibingusiphamandla Mavuso osuka kaloku kusikhululo samathotolo apha ekhaya SABC esichazela banzi ngezizathu zabadlali abangathatheli ingqalelo udlalela iqela lesizwe masithi qhuye evenkeleni siyabuya ungagunqi Siphinde sikamukele mbukeli ekhaya Jikelele singu 5.3 billion isibalo sabantu emhlabeni wonke abasebenzisa i-internet ekuqaleni kwekota yesine unyakeni u2023 okungamaphesenti ke awu 65.7 wabantu ke emhlabeni. Isibalo sabantu abasebenzisa i-internet siyaqhubeka nokukhula njengoba phela babe yigidi ezikhulu engama-8.9 ngomfumfu wanyakenye. Kusenjalo ke inani labantu abangakwazi ukuxhumana kwi-internet lehlela ya ku2.77 billion iningi labo ke lase-Afrika ngokocwaningo lwe-data reportal. Lezi ibalo ke ezithusayo zabasebenzisa i-internet seyibangele ukuba kuqanjwe igama elithi digital detox. Lokho ke mbukeli phela kuchaza ukuthi unciphisa amahora okusetshenziswa kwe-internet ukuze umuntu athole ithuba phela lokwakha ubudlelwane obujwayelekile nabanye abantu. Ukuxoxa kabanzi nge-digital detoxing sixhumana ke ngeZoom nomphathi we-sensory tech Orinea Chibenga. Sikubingelele Orinea sikwamukele lapha ohlelweni sithi nje compliments. Compliments of the season. Thank you for having me and good morning. Kubonga thina. Okokuqala nje Orinea kusichazele ukuthi yini i-digital detoxing imayelana nani? I mean, in short, a digital detox really involves voluntary refraining from using digital devices like your smartphones, your tablets, your computers, maybe participating in online activity like social media. So essentially, digital detox is just taking some time away from participating in all of those things. Orinea ungasho yini ukuthi labantu abaningi abangako abasebenzisa i-internet baya-understanda ubungozi ama-dangers okusebenzisa i-internet ngaphandle kokuthatha i-break nanokubaluleka nje kwe-digital detox? I think there's a couple of risks that are involved in terms of, the need to do a digital detox. One is for mental health. There's a spike in terms of mental health, particularly because of the amount of information that people receive on the internet and the ability to navigate and manage all of those emotions that are coming along with all of this information that we have. So we see a spike in terms of mental health problems, and therefore has brought the rise for this need of a digital detox where people need to kind of be able to manage and move away. And also in terms of being able to improve one's social relationships. You'd actually think that it's better to be online, but actually it's really doing a damage in terms of the quality of relationships abantu banazo, in terms of their friends and families, particularly because most of the time people are connected to social medias. They're glued to e-phones, tablets, and computers. Yazi lento oyishoyo iyiqiniso ngoba uyabona nje mina ngeke ngibone ukuthi ikakhulukazi ngoba ngiumuntu osheshayo ukuzwela uthola ukuthi uma ngikwenyeke ye social media lana ulokhu ubuka mhlawumbe ubona ama video abhlungu usuphatheke kabi uyabona khona lapho enye ejabulile uyajabulila ngiyabona nje ukuthi yazi lapha kukhona imbalance of okhona because sibona izinto eziningi ngesikhathi esisodwa so ngiyakubona iphuzu lakho lelo lishoyo elokuthi kuba into enkulu kakhulu ukuthi umqondo ukwazi ukumelana nayo manje ingabe ke i-digital detox into engenzeka yini ngokubuka kwakho nje njengoba abantu bayisebenzisa ngake internet nanokuthi nje uma ngibona ukuthi ngathi sengiyi too much la ngifisa u-detoxa i-first step yipi kufanele ngenze njani? So really
digital detox is about taking the decision where I'm going to start managing the amount of time that I'm spending with all these devices. So number one, I'm being able to, I think most of the phones they have an ability to track how much screen time we're spending. So you just start there reducing the amount of screen time. So if, let's say, you're on the phone for 8 hours a day, reducing that to 7, taking some time where when recently I'm not on the phone, I'm actually going to be engaged and present with my family or my kids or my friends. So those are the small steps that you can start on. And then when you want to go a little bit further, you can then start to cap the amount of time that you spend on social media. And there's a lot of benefits for that. Like I said, improved mental health. Also now you're enhancing your social skills. For children especially, reducing or having a digital detox will also improve their physical activity, because they're also having a lot of issues with children not being as active as they were before, because Kababu schooling at home, they are still on the computers, they're on social media, they're on phones. And then also it improves your sleep. So those are the other benefits that you can benefit from a digital detox. And then also the big one is also e-addiction. So a lot of people are frankly just now addicted to e-phones and social media. So it's about recognizing that first and just starting by trimming off the time. Yeah. Yeah, manje orine umuntu ke angayihlola kanjani ukuthi ayi uyabona manje usuyayidinga i-digital detox, ungayibona kanjani ukuthi ngathi sengi-addicted, yiziphi izimpawu okufanele ukuthi umuntu ayiqaphele? One is just observing the reaction to e-phone. Sometimes you can see when e-messages or things come through on the phone, jump, you're always responding to it. One of the biggest hacks that I've seen is turning off the notifications, so that talk money message from or social media or whatever, you don't hear it immediately. You decide next okay, now I'm actually going to watch this thing. So some of the indicators is, not being able to live without your phone or it's on your hand. When you're having quality time with people, you're always looking at your phone. So those are the small key indicators that show maybe you should start looking at doing a digital detox. Sibonga kakhulu ke Orneya ngesikhathi sakho sokusifundisa nje nge-digital detox. Ngempela hayi siyayibona sibaningi siyayidinga leyo digital detox ngoba kuningi esingakuthola uma nje singathi ukuthatha nje ikhefu elincane lapha kwi-internet. Sikufisele kusuku oluhle. Yeah, 100%. Thank you for your time as well. Lawa ke mbukeli bekuyingcweti ezobuchwepheshe futhi umphathi lapha kwa Sensory to Orneya Chibenga exoxa nathi nge-digital detox, okuchaza ke ukuthatha ikhefu ekusebenziseni ke ama devices nokuthi ziyini inzuzo zalokho. Njengoba manje ke mbukeli nje sesigoqa ihora lethu, sesingena kwelekugcina, sizothi nje ke qu 8 olo masibuya sobuya ke sesibheka ehamba phambili.